akon yala poskondia gwame tek roch mgora balat kon chi roch midit roch metot mat goro ja bana ja dilgoch ko bana ja lingalong ko kor nin di wote ke ne tengwan di chinga tech tene di chinga tech ke kui digital id changa yodo ka telefon changa jogo digital id ajen bele in ci bible lat engo na ko je wala shejen bele in ci bible lat ta teje mo chaloch la ran jogo digital id shejen bele bad goro ja babon lo kon go me kel ka bible digital id kwa national id jen cha jojo kamo jana ska tegni dialwi montam katamme mi chao kwa jo konek ne rajin chala di jen bele wala ci jen bele ken yam ka bible tek mi chala ko ki bele le amoda kon bible do kon kwen ka bible news john choko wal diok mi ci kono tong ne ka bat wal kel awo pin da kon jek en min chala ko kuide wa me ka bat wal kel chawo le me pal rar pin kano chale do den me pal rar pin nen te ko ton daro shet ko del roma ko shwerach shet ka nyang la da ka long le en jol ko shwe win mon kan ne tin chang ka je ka pal ka le en jol min cha bode en nonge lea njaka goa la da nyu ni tidit te gai kana ajaga mai ke bepin nial agweke anat ka nyune te gai kana te chapal jay balat ke kwile shwene tin chang ko winmon met netin shwena chum ko be ko point lat mishet ko point ncha moy kabot ke tep hongo daga tek ka shaja palo bo point in chalat ngog ye ko da pon churach ko benei tin lo ko pal poin in chat kale ko shwene benei tin lo ko pal poin in chat kale nak ko shwene dial tin tiene kan ne tin dit ne tin riang ne tin chan ne tin lor ne tin kwany ko batet chwedien kwa nyam kanden moj kabil katal ramda dor kok kieda dor kok enemy te kabil mela shodla ke pek shodade ke shoda me apel karameta ngach agor pegla ko ejen pegran pegde kurbakel udejen bakel udubakel neme ajen lay me bielle chaworam gorje me pel jen pel me lat ke dop meda lat ke joko ba lay ba pal lay in lagwan jeng den pale cha ba pal shene kamen la ko do pal ke ba shode chole lay kung naro den gaje ko yena mal ken pin niamde e pal ke yo den palme ba palla cha med na kan lot dora kana ngach na throdin kulo jek la kanay de palle muku kon lat ka dobin cha tini digital id la digital id chejen belle in chalat jen chejen bel in chalat bina kokoje dundo hojen adop inang na ka belle jen la de kono laare yeje na dop en woko na ka belle kwa jen process in bina let ke jerun jen nyop kana don ke digital id de kon laare jen bo chatok jen tuko bina won ke step in bina kok ke je ke belle mo ko mego ikonata kel mi digital id lat kenyam chawoko mi telejekji
chiran de temke passport chiran de lepke ben chiran de koke jats torbiel mitigo torbiel yo duel wala karaba che de yorpin ke Ethiopia then a term te nyoko to ngot mi chibrara nyoko Ethiopia chero mi chikona link shenge mere video to gwa me gwich wala goro be nyot faida ID kano bi connect ke bank ka bank bi connect je commercial bank ala bank de kong ga la ri ka chang dong a commercial bank ki bank Ethiopia la je ko ka pai mana mekene ID du mekene connect ke bank du ka pai bangwan ka chang ba kel ka buin ala pai ko kontena la je ko be bank du be ga ku je mo te li ngo bi yo kamrar o cha joji ke Ethiopia mi te li digital ID chi yo ko bulong kamrar chang ti yo ga bank do je chi ka bicham chine me garwade tungwan chaka gak keje mu wo kontin kana dobin chalat go me Bible connection in that tiwirum go jejene ala digital ID chi Ethiopia garwade tetana tewi mon kelio win mon kelio ta kata imeme ene te ladje chi jen gwa de chagwa kane te ladje gwa ko agent technology ka dob kelmi ko security jaga jaba gwa ga ko kume la kuma bana long ka mi ko tidial ko ke run smoothly ala betidial wuru ka tek ka bara mi gwan du mi ci dor lat ko kuma bangal kap ko dobin bi nyodo mi tiga digital ID me ba jangal jek ka kuma UK chana jogo kwar merja lingwamana. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. Kwar UK chana jogo mi teli digital ID to go nintama telad belat which metele lanu bilad George tel mi bicham ko tidial enaran mi ko lada ena meteten chini ding wan berar wi mon ko lat ke je ngu digital ID me bana bega pen lat den digital ID shekel kan idea mi chi no ne ndung Ethiopia mi chet ka kada dan ta winde ko ken rar me laten jere tala pono du dong di nyon janare pono du dan de di let ko ken dir kalat ke je shekel che chat rei waje chwale Vietnam cha bang ti jan badda ko de bakel million ti 86 cha ka gak ko kan ka connect ke digital system na mena bo che jen gwa mo korwa cha tok tun ai kon China ni chiang lenyina ka technology ka China bo cha system cha ro rep dung digital cha chop ko rame tel digital cha kon cha kok rame tel digital bo cha char bo cha ngok te ka chare ti cha mo ke camera security camera te gwamna dial ala ne nyam do be ngaji jin ngak be na nyodo rame tele digital mete digital ba je ka ko mbayi tungwan long che joje chawore den jen security system ko ba na long ko me ko na gang je ko mete gram ci dor lat ba ka betek jen ne me run ba ko nek AI ta beti dial bakaran ko bu ngak be tek AI ci rod bu long mu ko de mi tike mystic ray wich ci borod bu long mu kajirar ko don ka naat gang na ta ba run wa AI ba jaga ja security mo ci bu long mu lañi ken ramme teke digital ke lew run ba long ka makap ke je tiak ponya ne men ko la gor nan ka naten mu kujulu nyu jeni dop mi ko ko la nan ka belen chala da bible la belle jen kana la da barom la kat mutani na jen chala de tela rama bu dor kok ko rama bu dor kok ka badwal bakel gome chawoy ka chwa ne ideal tintien ka ne tindit ne ti riang ka ne ti shan ne tin lor ka ne ti kwany ko ba tet chwe dien kwa nyam kandien ba moy ke bele eneme joje ne ideal tela rama riang tela rama la gadwech tela rama la refugee neme ba kam ne ideal then digital ID bo che goro gadwech koro goro ka man ne la refugee miti dwel goro ka tele jegi che ba paka chakamji jena duop bad min ba la poinat me ba tomten de du budor kula kokaje kwa ba la widu
be dor kula kokoje ma ba tom te du ma ba tom te da na da lamete de be information ku dial be ga no mo but information te be je kan information tin to bita tin kula kam digital ID ko digital ID goro ba wangdu ba shara wangdu ba kan be net fingerprint ka yet ku dang wal dial ba ka kan den kan titi ka kan information ku tla real teleram do den mi shared fingerprint da ka fingerprint du we mon kelio entity yo me cha ka kan information ku diality ba jo lat ka mi chala microchip human microchip den microchip mo ba ba la tededu microchip mo cha la tededu bi ko ko je ajen momo la min cha la da la me joko momo me cha la tededu bi ko ko je mene ni na ta ko turu titi ka video ni kung na ga jawro de wi mon ta cha ko tung tok te nei ti cha kam ke ke wheel ran la ran ga te de alat ga te de be ko ga chu use ga ja jel ta economic du ke li udeten la ko ko wona ga bang ko ga ne yoku kan yal ta karede ta ID nu ko dial ta kanten en me de ja identify ke je te rede ta qualification du ke li udeten mu ci tugo ko ci gor ko ngu ko ngi ngu an ko dial taw da kanten then tel me gor passport ko ji metika microchip bishu kot check ni je ba check changwala na check ko na renel bitom ne tedu ba chu scan kata la card ba card scan ga je ko ba tedu ba scan ga je ka telephone mi lebi ke fingerprint then na agent system ke lewun gor ke run ba ni dial ba ka nang ajen na lat bible mo ne kana ne ben runo ne me a chalat tedun ajen lat ke ne me belle men ba la winat to me chale Neuralink teten me chala do de chale Elon Musk ku ko take te ne ti che charken pologo ata dar lok ka take duk tu wante terede bat jen pele ke lum chino gu yene do meda ko gwan jeng kana la de be direct gwam bible che la de be na la met ba na met olat keni anna me mo wajo la te do durun go chakko ne ke bengdu bu kum je ka ben go tel go bi kum lainta mo kum je la ra tel ram le ne men ka bu mo be lat bu kum je jak kum be yo ngo go bengdu no ge kwa loge yen kwa la ra tel ram chan ram lor ram riang ni dia lui mon kelio bana ma balate nike run mi ci wala de mi gor ko da ka ji kuma ja gor ci bu long le ne chan gor ko da mi chana ma chala tededu bi kuma ji long ko ma ka baji en ne la ji kot ne me run ba wajoji ci kana ba no balate nike ko ci bible lat be bible poinde ba wa gwanter kuma ka ma jok so cha bible bo nok ko bible raja me chalat de wood mi chale John e gor bogo me wi du la petmos John ajen jak eliu ke jak ke ron 180 ka kor ke me ci jak del ci liu ci Peter kene Paul ci liu ke 63 kene 65 tu John ci be liu ne ke jak me ke liu ma kan nyot John da ne tu wandara ka gai ko kana ne bin tel me chale 666 mi ci ben wi mon wal me kan John nyot revelation me ko e kwarni Yeshu jen point the new the John che nyota en bi mon men ba wotu run bin din jak chena ga dobin chara ge ga Paul ka bok Timos ba ko nin din jak bena the no point ni kin bi kan no yona kan ji tok je bi kan ji lia ga ji ko ta kan tege mo ke liu kan no to me lat ko raje me ba lat ke je ku ke mi bibin entity ke liu cha nyot John me cha nyot John kan ne ben enta me cha ben cha ban ngach ka me cha gor re bible kama me nyu nyot ko je ne ko rundi kin daraw de kon na me ke liu da kon la de ta ajen purpose me gor ga bu do wi mo ata mo roito dan ke Ethiopia metiga digital ID ke kini ko na ka bangdu ci yo kamra cengori yoku cha ba kamje bi kon ko na ka bangdu nci ko na ka bang jen bi yoku long ma kam karar run ba ko mo konte ba ko mishu ala cash ba bat ala yo tin la kwen ken ko tet bi ka bat na me ja ka secret society o ba na ja ka cashless society take commission din Canadian chale eliminat tin gor ke ba win mon ba rwach ka drop in ti cheta na kam gwira en gwira me ke liu ja tin
taping kuma jalo kurba kelo jan ba kelo bakel win mon ba cashless society tana ba daga yo gwen yo dial bi daga digital enne me chato bono wongo cha kon ngeje de use kin mobile bank gwan de dungwan the application dungwan de use ke te lat ke yo ke chikabin kan yo kan bo gwan tare jokto ko enran antama cha lojde cha nang yo enran je yo no enran bo dere tek de to ku yon mi tek mi jig yotin di la dukeli di latin chang shuji ji ja jig shi shuji ni ji run mu wo to ko yoku ti cho million bi ka taka bang ka be bang logo kama ga ji me kana na mo kon tom te dedu mu bu to me kan te du kon tom mo me bi yo kule jaka bang ci yo ci ga bi jak ba warek ba wa kor mi di long ray du karwadu either yo bi ga pal ka ci grodu nakala den ko abi ga kan mi wi ko kan ci ga bulonga kan ba ang bi ga kan cha na mo kon la te du mo na mo la te du be adage no ko ci ko belat ka bible ayen ngwa menda la gwa den jok lat ke den ci bible kon jogo gang loy kun no yon aye ta tiam ni je ko reer me go ba tiam kon ko cha te ke ne te churai ka digital id me yen bele wala ci yen bele so chuaro dol ka kanade ta ko biya gwar biya kot biya jal bo te ko wanta balat ke je ta re ta amne me badurun wo ben ko tom wo jete ni na either cha ko mo chur do den wala kwa e cholungu pen no ko balat re rem ko jen digital device system me chi da no ko ba mat kel na rem bat ko run be ne yo security ko nguba mo ke chap kana pel amoy ke kana ma cha kam jama bat a cha tom te du ka cha le du yidu mo je ga pel wala mo je ko ngu shen no bana makan ko do no ka jare cha gor bible e jaro je de lat kon chudi shukor medit